înoh ka kente ya ulok bat tiap pang hayeng ka leit no bat uwei usamla. Ka julin bat u Adriel kidang syudap ya to dang kumbahan rubnai ai. Kini ki arngut silok kisa hasor namar ulok jong ka julin utray office hasor. Henry ka long ka bas ngeusi ya u Adriel namar ula aksiden ka lino hakapor ba udang wan na jingtray. Kakejat jong u Adriel siliang kla dekot bat uhap tia tangha jingtia umla syu bandang letray. Kalok jong u Adriel ka pentip ya ki bahayeng hasem jong u. Ha ka sngi ka babot ki bahayeng jong u Adriel ki wan jongo ya u hasor. Kakmi bat ukpa lembat ka para jong u Adriel ki samit hayeng jong u. Ha ka sngi ka babot kakmi bat ukpa jong u kilit paino sa snong. Kapara jong u Adriel ka sa syua hasor ban yarap kamlem ya ka julin namar baka julin ka haban sumar ya u Adriel. Ka julin ka snusi ba kapara jong u Adriel ka sa syua hayeng jong ki. Namar ka julin klaya kendu ya u Rocky u paralog barem u bayalet klas lang bat ka hakipor ba mensyua. Dap arsngi u Rocky uwan pej u Adriel hayeng jong u. Kapara jong u Adriel kasani ka tesha ya u Rocky. U Rocky u yaro ya kasani bat uda ong de. Pinang pa sani ban syetsha katno jingbang. Ka julin kala bishni ya kapara jong ulok kam kwa ba u Rocky unya kren bat kasani. U Rocky uday u badang samla u itu bha ya ka julin namar kialit klas rengkat lang hakapor ba ka julin kadang samla. Kadba u Rocky udang yakren bat u Adriel hakamra ka julin kala ong ya kasani kumne. Sani dang peji ba jong pi nganit tiet jing tiet mga hayaw namar omdon tiar bamsyu haying. Ka julin kaya wer yu Rocky banet bu ya ka hayaw da ka bait namar baka taj ay kejat. Kasani kala ong tukong ngan pej mga iba. Ka julin bat u Rocky kilet no sayaw. Kadba ka julin bat u Rocky kidang syong bait. Ka julin kala ong yu Rocky kumne. Rocky, imat pitenat ya kasani tarai, piero bahaya ka. U Rocky ulaong, ngam itenat ya kasani, nga itenat ya pi. Ka julin klar kirumuny. Enda lepoy hayaw, ka julin klahierno hakabad jong u Rocky. U Rocky ulaong ya ka julin, lanongin ya kenduk biang. Ka julin kalaong, ngan saya tu ya pi hakafun. Ka julin ka leit no sayaw, kadba u Rocky u leit no saying. Endala day ka pormen mit, ka julin ka tialang bat kasani. Ka julin ka to message ya u Rocky. Kasani ka yoi ya ka julin bakadang to message. Kasani kalaong ya ka kong kensi, tiano se kong. Ka julin kalaong, dang tiama pihep, ngadang bun kam namar ngadang pawat kamlem ya ki paralog. Kasani ka sengap no, bat kam tip AA baka julin kaya text message bat u Rocky. Kasani kayo tiano, kadba ka julin pat kadang ya text message bat u Rocky. Ha kasngi ka babut, ka julin klathok ya ulog bat ya kasani bakalayo kam. Ka julin ka mi na ying, ka ong yu ulog baka netray office. Henry ka thok ya u tang banyo leit ya kendu ya u Rocky. Ka julin man kasngi ka thok ya ulog ban letray office. Henry ka klemlet ya office, ka leit ya kendu ya u Rocky. Hadin shita yaw, ka deiru kasngi sonde, ka julin ka mi na ying. Kasani kalaong, syanukong pinlet. Ka julin kalaong, ngamut leit sa office. Kasani kalaong, kumno si sonderu leit office sa kong. Ka julin ka thok bat kalaong i kasani. Menta kasngi bun kampalat ha office, nga haban leit, Henry ngan sa syakmay ha ubos. Ka julin ka leit no. Ha kata kasngi, kasani ka leit sa yaw ban leit tiet daway u henmen ba tiapang haying.
Enda kasani kalapoi hayau, kalayoi ya uroki bat kajulin baki ya shong di kopi ha restoran, baro angut katno kidap da kajingkemen. Kasani ka Leit no saying, bat kalafon ya kakmi bat ukpa la jong, kaya tulot ki daw baro baka julin ka le ayu. Ha kasngi ka babut, kakmi bat ukpa jong Adriel kilawan syasor. Kakmi bat ukpa jong ka julin ru kilawan syasor banyak keren ya ka jingle jong ka julin. Kakmi bat ukpa jong ka julin kilamay ya lakakun, balay baka le kumne. Kajulin da ka jings nguslur, kala ong yung kakami bat ukpa la jong. Ngam tre banya saklang bat ubriw ubat tiap pang tang hajing tia. Ngan Leit nyo bat uroki, namar nga iya ja uroki ru u iya ja nga. U Adriel katno u siawsi baka lok jong ka le kumne. U Adriel u syak singubhay kajulin bakan Leit nyo bat uroki. Kajulin karak ki jan kinep, ka Leit nyo saying jong uroki. Enda kajulin kalapoi haying jong uroki ulaong. Shanu julin pimut Leit, balay pira jan katne. Kajulin kalaong, ngamut wan sana bat pi hang ne, namar ki bahaying ru kilatip lut ya kajingya de jong bat pi. Uroki ula kendit bat ulaong, ngam tre banya salang bat pi, kumya pi ngan le ayu. Uroki ulaong biang, kumno ngan sanya ya kabriu kebanut ban înoh ya ulok wat hakapor ba udang pang. Kumno kan long la shala sisngi. Uroki ulaong, ngale ngadang samla, kilit nyo, pi kariu syukor, ngamdan kam kumya pi. Kajulin katno kababe namar kala înoh ya ulok. Kajulin kawan pai biang haying bat ulok, kapan map ya bat kadakular ya bakan numelin syu. U Adriel ulam map ya kajulin, bat ula syak ya ka bakan syong biang bat Ki bahaying jong u Adriel kilaong, don bok persap hi olok ya ukun jong ngi ubabha. Banda de ki wey, te kim map syu, sisin baka kente ka yat ya ka lenti ka bom day. Kajulin kapan map de ki bahaying jong ulok, bat ka yam susi namar bakalas ngeutu bakala shisha haka jing jong ka. Nadu kata kasngi, kajulin kasumar bhay ulok ubapang, ringkat bat ki bahaying hasem. Lada episode tenat, ngau like, share bat subscribe ka channel bat siya comment.